Assalomu alaykum apamay, marhamat qiling. Bo'rinam ka qabul qilgan, yo'q chiqishroq fason apama. Naxsha asasi somon apama. Mana, marhamat qiling. Raznosh ay 50 to 60 hasta apama. Like papsiz formush namaz apama. Na marhamat qiling. Naxaram cham hasta apama. Chanam dosh hastay. Bo'ra nav qabul qilgan yo'q. Piton hamanam dosh hastay. Tigr bisyomga chanam dosh hasta apama. Ammo naxarosh asa 110 somon apama. Yom raznosh ay 50 to 60 omaga apama. Намаразки нусхой навай апамад десен галакой фасон хишо хишо успет ки апама дастафкама таоми ҷо аста оптоя дорем оптояш бо фарқ мекунад нақш апама нависи хе нусхой нав дар ҷони савли апама паплиняк апама